Yohani fuing rakwawat watakam yasani kasikatlu. Kadadayan na suara ruam mangipa mapacitadu machinanaudjadu ngarananda tepelio arakwami bebdengaranu. Uminavari danu kanunangam yata malapat dudian. No kanunangam ni maluvut sila Simong Peter. Akanyi Thomas ami ngaran paso ni may tubungan ni matara katao. Akanyi natanay atao dutyana. Dutya di dia kanu rarua ka anak ni si Pitay. Akanu rarua padanga kararida ama sinanaw di Yesu. Manyiring si Simong Peter do karwandam. Kumangi mga gagap. Manyiring ukarwandam matsura naman jimu. Hamuro ni luwas dadu asaka barangi. Hamabuy na pandadu kasagup. Dumadawaruam may tatanak si Yesu do pamsan. Amjida pasing kaji dumatsinanaw dya si Yesu. Manyiring si Yesu jiram kukay kamu. Kamu ni makamungan. Manyiring si Ram jabo yasa naman ni mamungaya kasagup pa. Manyiring si Yesu jiram ruwan kabu tawar nyo do kawanan. Tawari na yanan wamu. Karawanam iroyo dan na tawar. Amjidar na anat aparagpit. Tati yaruran na wamung do tawar. Manyiring jipito uni kaglunan ni Yesu macinanaw jam. Si Yesu ya panyusingan ta. Mamiring ni Simong Peter kasi Yesu nam niyayub akaukso na. Karwandam kuudin daw barang ya makarala. Karanam ali kiran na kajida makaransan do pamsan nam lulunda na utawara yanan no arwamu. Makaranis sila do pamsan nam macita daw mimpawa kanuying malarana yanan no panaraban ni Yesus wamu. Manyiring si Yesu jiram pangap kampado yan yun ni mamong suapulog. Sunyangay na ni Simong Peter do barang ya amingit su tawara ipakarala. Amma miminarakwa mong ni matawar. Bilangan danam at luwi kaskanam na so ikarwapo. Jadi mapising utawar danu amungang. Manyiring si Yesu jiram sija kamua kariyag nyo. Abu wasaka tawud machinanaw dya umakad ketja pacicin. Takatan daw kasi Yesu na. Karanam mangijira si Yesu kabunong na sumyempaw jira. Akman sang amo nga bunong na jira. Ipitlo na ranaya ni Yesu mapacita dumatsinanaw dya no kay pirwan na mabi. Ti kasirarum yagam manyiring si Yesu di Simong Pitam. Imura na mo Simong nga anak ni Yohaniam. Manwa kamakdekdeng pa kanukarwan nyo ya maglunya kanan. Manyiring si Pitam noon. Mukatangan niya kanayati magluni mo panyisiringan. Manyiring si Yesu jam pivivuknen mo yauman yung jaka na tawa ak makuy lilik takagling. Ipidwan na pachichinam, imura na musimu nga anak ni Yohaniam. Manwa, yamoy kagluya kanan, manyiring si Simungam. Noon, mukatan nga niya kanayati magluni mo. Manyiring dya si Yesuam, pibibaknan mo uman yung jaka na tawa akmakuy kagling. Ipitlun na pachichin ni Yesuam akman sang utsing na. Manyiringam imura na musimu nga anak ni Yohaniam. Manwa muy kagluya kanan minatuda ragat uktuktunan ni Peter. Dukay pitlun na mapachichisyano kaglunan niya kadi naglawan niya. Manyiringan na di Yesus si Pitam mukatan nga no makakadi. Sumuy pakatan ng jaka na yati maglunyi mo.
mupanyusin. Manireng si Yesu jam pivivagnan mo yung yung jakin na tawa ak makuy kagling. Tuko na masita ngayon jimwam nukalavayaw mo pam tumumini nakmanu angangayan mo. Amno sirara kanam abura na uyuyat mo mapaturat-turak do ambawad jimwa tumausya sujimu wakrakra na ngayan. Upi ciringan na susang ni Yesuam parimanin na jipita wu pangabusan nui nawan na numakwa. Dukaruarwi na siya mataduto. Manyiring si Yesu jipitam macilulu kajakin. May bari ngungu si pitam macitanawuni kagluna macinanaw di Yesua macerajira. Iyaran nuram ni macitang kedi Yesu nukakanda mapacicisya dukiyan nu tawa manarangnya. Macitanani pitam manyiring di Yesuam mi pan ngungusiyon niya numakwa. Manyiring si Yesu jam nusi panciko katunavyaya na mangino yayi kunam ikungumukariyakannya. Tuka maciluludyakenam. Karana mukman sanga ciringam tudabang vangun urya malabat dano macinanaw di Yesu. Ukajinawakwakan nu asaka macinanaw di Yesu. Hamjinani pancini Yesu kajinawakwakan nunang. Taka pancinanu nusi panciku katunavyaya na mangino yayi kunam ikungumukariyakannya. Uni kagluna ni Yesu macinanawudya u yama patuswar wawariya anakavatvatak dia. Sunaman patsyanoy ngando ciring nati manuyong. Arupa uminavari ni Yesu. Nukunak menam nusima mimi navatvat kanam dira na makangidu karawan u karwaru nuvaku.